Gospodine Bandiću, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Recite nam za početak, kako je vaše mišljenje o Gornjemu Vrapču? Gornji Vrapče je jedan od najljepših kvartova u gradu Zagrebu. I vjerujem da će biti još perspektivniji i bolji. Ali mnogi Vrapčani vas kritiziraju da ne držite baš puno do tih rubnih dijelova Zagreba, nego se više posvećujete ovim, ajmo tako ih nazvati, posprdno bitnijim dijelovima. To nije istina. Budite strpljivi i znaćete što vas sljeduje. 2017. planiramo velike projekte za Gornje Vrapče. Evo, u proračunu osigurali smo novaca za jedno veliki projekt. Evo, čujem da kod vas u Gornjem Vrapču se jako cijeni ovaj Grand Prix, ili ne znam kako se to izgovara, i mi ćemo vam probušiti jednu luknju kroz Medvednicu, da ne trebate više prelaziti taj put gore preko Medvednice, nego ćete izravno znači, ulaziti u Zagorje. Ali ljudi će vam odmah prigovoriti da poanta cijelog tog puta je da bude tako kako bilo, to je tradicija. Vi bi tako narušili tradiciju. Molim vas. To mene uopće ne zanima. Vremena su da se mijenjaju i da se ide naprijed. Mi moramo, tako su mi pregovarali kad smo spajali na Kvatriću, smo slijepe ulice pretvarali u prohodne ulice. Građani grada Zagreba će odlučiti u politici gradonačelnika. Reći da Vrapčani nisu građani grada Zagreba? Ne, ja to nisam rekao, nego ja vas uvjeravam sad, da za 10, 20 ili 30 godina na Gornjem Vrapču će ovdje biti moj spomenik kao čovjeka koji je pokrenuo razvoj. A recite, kada bi do tog spomenika stvarno došlo, što biste željeli da piše ispod njega? Pa evo, to neka odluče građani Gornjeg Vrapča. Ali ja sam siguran da će on biti. Hvala vam puno. Molim.